ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ringkat lang bakari India Hibrok Way ka Office of Deputy Commissioner Griboy District. Haka arpun drotrik uklalingkot araja arpusau kelaraki Republic Day. Kebahnyo pusan jonggeri India haka bau sembut menteri rangba ke jela ubak Prestone tensong ulawan benelong kumukongsan bat penheru ya kelama lairong jonggeri India. Ya kini kejeng rakhe la penlong NSCA mini stadium paham sim. Haringkat kejeng senran lang do MLA ke Nongpo ubak Merrill Bonds im, MDC ke Nongpo ubak Balajit Rani. URPET upadhaya UDC ke Ribhoy. Superintendent of Police Ujakpal Singh Dhanwa lembek officer nolor ki wepan. Lasa khiru ki khenna ki bele shimminta haka march pass lembat ki pulen. Ki khenna NCC haka bawba Prestone ula shimya ka rashtriya salute jongakin huon parade. Students from St. Paul Higher Secondary School. Next contingent approaching the salute dais to take the salute now is the 6th MLC Battalion Branch under the command of Arm Branch Sub-Inspector Shri M. Makri. 6th MLT Brigade Omran and approaching the saluting dais to take the salute now is the Reboy Scouts under the command of Mr. Jason B. Nongïakhun. Through the scientific and participatory management techniques and reduce vulnerability of dependent communities due to the climate change. The first tableau before you is the tableau presented to you. Ladies and gentlemen, next tableau on display this morning, lineup at number 4 is from the Department of Fisheries Department. The Fisheries Department, Ribhoy District, Nongpo, has been implementing various activities under Meghalaya State Aquaculture Mission 2.0, which has been divided into various mini. Thank you so much, students of JNB Secondary School. Nang berkicak sor ke bela keladur temai ke nempendu penjot ya kamariang dan sasdang bat penyiang sispa teligi elektrik bos apa kastem arah jar abusan ban penduna ya kecingmi ketrem kali hakicak sor kasorkar kelas dangru ban penbahaya kecak tenyut amarten dan kaba pendudkam dan ke advance bio mining technology. Kasorkar kadang wat ya gila kileti bat sedang ya kecik penher lingsun apa dengan ke Shillong bat ke Sorba ke Delhi Mumbai Hyderabad bat Bangalore lapun krek syat bat petre kamno ya kakat lingsun baljek ban penyait lingsun se Shillong
Lajan dep ru ban penkrek ya kaplan ban penbiang internet syaman kisnom hakejela da ka penbiang ya keyboard jong ka IT. Itinat pakarusan jong pemegala tolong kitong ki pakasurka katmu ban kentiu kaspa kapu jong ka jela. Kasnen arajar apply kadai kasnen jong kicing seso hakejing punya ieu ki maret pemegala. Umat news pak metrikton ki marep na kejela bentuk yo sing simrai sotrun kasiu bat sensa lalak mansalan bat syakling kieu hakari bacabar ri kumju kabawan ra kecikiu hakayo kekot kinobret usonyam tra sotrun namigala ula pauna bha hakiyeu ha Europe bat Middle East sispa andru proteli ki processing unit sispa san totally ki kudambu mar bat live totally ki kor pen pejak lalak banbu akleng ki cakap bakendong tam jog jela kum gajing itu ya gajing persyang jog sarkar pat ketiu ya kimar bakeni inam megala gajela klayo ya ka second runners of trophy ha one district one product award ha ka atma nirbhar bharat utsav kebelalong ha New Delhi di self help group jong kabegala yodon haduk saulak mut ki kentei ia beteng banang kiu hakani kasnem balala da kecing tungshu sa siajar sanspa hadwe kali ki SG tmai ki SG kentei ki ia beteng bat penslur bat ai sim bat nok sunyam sekilat kamal jakpo bat lat ai kam hadi kan nong kedon kakenat animal husbandry bat fisheries Gilapan pemi ya kilat kamai jakpo ya gibapun ke nong sok snong gejela apo kapikri mission ka surga kala kerja laispa andreu punyo teliki kooperatif bat pelat andreu pulai kelur tengkala dep sam kukiram klemsud mentak don sispa teliki dari cooperative society hakejela kebadon hadu kumbasia hajan mut kikot sien ansaseng sa sispa teliki dari cooperative society rengkat bat siaja sanspa mut ki producers members kasoka katmu ban ketiu ya kecik peni doka da sipo hajar metrikton da kabtakane sa arajar hatta kecakar don en sa bentuk apa ki pungri doka badan ajing hikai ya isya hajar san ya ki khasan hajar mut ki nongri doka lakbi lenti baka agriculture bak animal husbandry kinla ban peni laila ki kabu kamai jakpo Pakistan number 1 nalor kini ban kham kongsan kasurkar ke thukru ikatnat tourism mukalat ban ketiu ke kayo kokot kamekla kan kelalong ke cekak jengok kai ka bapaunam tam hari India bat kajimi nakatnat tourism kanang kiu syapalat 10% jong ka GDP ka jela kasurkar kala ketiu ya kajing sengkam lajong bat long ye kisamla kejela kinong aikam kum gajing itu ia kena gajing persyang dan sien kami kelak layo ika kusnam top performer state ha ka national startup awards ka prime program menta ka kerjaan pelaksan hajar sanspamut ki sama sengkam lajong but aspa shipokli ki jing peniat kam lajong neki startup labu santokli ki approach the dais immediately. Ready, 1, 2, 3. Kau take. Kat sini. Ready, 1, 2, 3. Thank you. Kat sini. Ready, 1, 2, 3. Wait. Stop. Block. Kat sini. Pasna. Stop. Hai ni. And Srimati. The second place is back by Hai sini. Wait. Nah. Tu plan.